آزماک لالچ نوشتکار ابراہیم غلام یک مسکتی مردی بیت آ مسکتہ یلہ کنت کیت وتی ملکا کہ من کار و روزگار کنا بلے مرد ہیڑیت من چشیں کارے وقت نہ کنا من چے بکنا مشکل نندگا منی کہ ہمیں زرنت ہلاس پن مردارا زمین بہاس بیتیں گڑا مرد جیجیت کہ من وتی زمینانی سرا کار بکنا وتی زمین آباد بکنا ای بلائیں شریں کارے آئیے جن پیر بیت وت کار کت نکن گڑا مرد وتی ہلکے یک شریں بیسا والا کار والا مردم یارا کشید کی بیا منی زمینانی سرا تو کار بکن من ترا فگار دیاں مرد آوکن کہ من کار کنن گڑا مرد کہتیں اولہتیں ڈگار اسپوس اولہتیں مچ کشید وحد دیما جونزان بیت ششمہ سال گزن اسپوس چھٹ حراب بن تو مچ ہم ہچ بر نیارن مرد جیڑید باری نزوری منی زمین تہا ہستیں اے دوئیں ہمیدہ جیڑند انہیں جیڑند یا ہمیں مرد کشت و کشار نزان مسکتی جیڑید کہ من باری مرد جاہا تگے مردمی کاران داراں آچوں کن گڑا مرد اشی جاہا تگری کارا دارید کہتیں یک بری زمین چارید او گوشید پتو من یک ڈگاری اسپوست کشاں او یکی مچ کشاں مرد گوشید ہاو ہرچی تو شتر زانے گڑا یکیں ڈگارا اسپوست کشید تو یکی مچ ہمیں وڑا واد دیما روت سال گزن تو یک روچ یک مچے انچو برتن سرجمی مچانی برابریا او یکیں اسپوست ڈگار انچو برکند کی سکبال یک بری بنشتہ ایرکن و بچار بارین چون روت رندہ دیما چونز